Muraho neza abantu bacu, amahoro y'Imana bane namwe. Reka mbaye ikaze ku YouTube channel yacu ya Muraho TV. Uyu munsi turi ku itariki 22 Werurwe, mwaka 2025. Tukaba tugiye kubagezaho amakuru y'incamake bavugwa ku ntambara hagati ya Congo ndetse n'umutwe twaje intwaro ya M23. Kuri tariki 22 Werurwe, mwaka 2025, intambara hagati y'umutwe wa M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje gufata indi ntera ndetse ikagira ingaruka ku mubano w'u Rwanda na Congo, aho mu minsi yashize inyeshyamba z'umutwe wa M23 zatangiye kugenzura umupaka wa Rusizi uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyuma y'uko abashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rwa Congo bataye umupaka, bagahunga imirwano ishamiranyije umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'indi mitwe twaje intwaro bifatanya nayo. Icyo ngusaba, niba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel yacu ya Muraho TV, ni ugukanda subscribe kugira ujye ubana natwe no mu nkuru zikurikira. Iyi ni YouTube channel kugezaho inkuru mu ncamake ku byiriwe bivugwa ku ntambara iri kubera muri Congo ishyamiranyije umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byinshi bigenda bivugwa. Iyi ntambara ikomeje kugenda ivugwaho ibintu byinshi binyuranye, nko mu rwego rwa diplomasi. Mu minsi yashize Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi wa RDC bahuriye mu biganiro by'amahoro byabereye Doha muri Qatar. Mu bindi byakomeje kuvugwa, iyi ntambara ikomeje kugira ingaruka zitandukanye. Mu rwego rwa diplomasi, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Congo bahuriye mu biganiro byabereye muri Qatar. Ibi biganiro byari bigamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Nubwo ibiganiro byabaye, umubano w'ibihugu byombi uracyari mu bibazo, cyane ko Perezida Tshisekedi yagaragaje ko atiteguye kuganira na M23. Mu bindi byabaye, u Rwanda rwaciye umubano n'Ububiligi. Reka tugaruke ku mutwe wa M23. Kuri uyu munsi tariki 22 Werurwe mwaka 2025, umutwe wa M23 cyangwa se M23 yemeye gukura ingabo zayo mu mujyi wa Walikale. Aya makuru aravuga ko nyuma yo gufata umujyi wa Walikale mu minsi ishize, umutwe wa M23 watangaje ko ugiye gukura ingabo zawo muri uyu mujyi mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa by'amahoro. Uyu mujyi ufite akamaro kanini ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Congo. Nubwo umutwe wa M23 uvuga yuko iki ari igikorwa kigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, gusa haravugwa impungenge zo kubarizwa kw'aya masezerano, cyane ko hari amakuru yuko ingabo za Congo FARDC n'indi mitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo na FDLR bakomeje kwisuganya muri aka gace ka Walikale. Ibi ngibi bikaba bivuga ko iki cyemezo cyo gukura ingabo za M23 muri aka gace ka Walikale gishobora gutuma abaturage bajya mu kaga ndetse bigakomeza kuba bibi cyane. Mu yandi makuru, umutwe wa M23 muri iki cyumweru watangaje ko ikuye mu biganiro by'amahoro byari biteganyijwe hagati y'umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu minsi mike ishize nibwo umutwe wa M23 watangaje ko yikuye mu biganiro by'amahoro byari biteganyijwe kubera ibihano byafatiwe abayobozi bakuru bayo ndetse n'amwe abayobozi b'u Rwanda bikozwe n'ibihugu byunze ubumwe bw'i Burayi. Ibi byatumye ibiganiro byari biteganyije u Rwanda muri Angola bihagarara, bikomeza gushyira mu kaga gahunda yo kugarura amahoro muri Burasirazuba. Tuvuye mu bikorwa bya diplomasi tugaruke mu bikorwa bya gisirikare. Ibikorwa bya gisirikare nabyo birakomeje. Nubwo hari ibiganiro by'amahoro byari biteganyijwe, ibikorwa bya gisirikare birakomeje mu burasirazuba bwa Congo. Ingabo za Congo FARDC zifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro harimo FDLR zikomeje kugaba ibitero ku birindiro by'umutwe wa M23. Ku rundi ruhande, M23 nayo ikomeje ibikorwa byo kwagura ibice igenzura, nubwo yatangaje ko igiye gukura ingabo zayo muri uyu mujyi wa Walikale. Tugarutse ku mubano w'u Rwanda na Congo, umubano hagati y'u Rwanda na Congo ukomeje kuba mubi, cyane ko Congo ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 mu gihe u Rwanda rubihakana. Ibi byatumye umwuka uba mubi hagati y'ibihugu byombi, bigira ingaruka ku mutekano w'akarere kose muri rusange. Iyi ntambara kandi ikomeje kugira ingaruka ku baturage. Amakuru avugwa ni uko iyi ntambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igize ingaruka zinyuranye ku baturage. Harimo abaturage bataye ingo zabo, abandi bava mu bikorwa byabo by'ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi. Gusa ibikorwa by'ubutabazi byo birakomeje. Gusa impungenge zihari ni uko ibi bikorwa bikomeje gukomwa mu nkokora n'iyi ntambara iri gutuma haboneka umutekano muke, bityo bigatuma abaturage benshi batagerwaho n'ibikorwa by'ubutabazi. Abaturage icyo bifuza, abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gihugu cyacu cy'iburasirazuba barifuza ko habaho amahoro arambye, bakabasha gusubira mu buzima busanzwe. Barasaba impande zombi zirebwa n'iki kibazo gushyira imbere ibiganiro by'amahoro ndetse no guhagarika ibikorwa bya gisirikare bigira ingaruka mbi ku basivile. Mu gihe ibintu bikomeje gutya, harasabwa imbaraga nyinshi z'impande zose
kugira ngo haboneke umuti urambye w'iki kibazo hagamijwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo ndetse no mu karere muri rusange. Reka ngushimire rero twabanye. Iyi ni incamake ku by'ibiro bivugwa ku intambara muri Congo, u Rwanda, M23 ndetse no mu karere muri rusange. Niba ushaka kujya ukurikira amakuru nk'aya ngaya yizewe atari w'impuha ndetse y'incamake ku by'ibiro byaranze umunsi wose, usabe gukora subscribe kuri YouTube yacu ya Muraho TV. Iyi ni YouTube channel igenda ikugezaho amakuru yizewe atari y'impuha ku by'ibiro bivugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino, by'umwihariko mu karere u Rwanda rurereyemo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, umutwe wa M23 ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka ngushimire rero twabanye kuri uyu munsi, nkwifuriza ibihe byiza, mukomeze mugire amahoro, mwirinde intambara nk'abirinda umucanga mu kirahure cy'amaso. Ndagiye ariko nzagaruka nk'umuyaga w'i Kigali.